Halo guys, bertemu lagi dengan saya channel Muhammad Ridwan. Jangan lupa subrek di bawah ini. Di sini. Di sini like, komen. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ajakan tiada bertemu akan. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal. Mau orang oncian deh. Aduh. Anjing tungguannya. Mana ya cewek ay? Tepi. Oh, si playboy. Kemarin ya, dia lain tempat nak. Yang takal tampil. Yang kemana? Kayak tuduh dauhan kemana? Ini cecenet orang jauh gede ah. Aduh, ini tempat bualat tuh ya. Tempat kai. Kai, sholat. Tahu ya soal. Itu kok kemana ya? Eta tanggal lama. Aduh, udah baruruk tuhan nih. Hari dong ya tanggal nanti. Ayo, apa dia? Tahu? Codot ya berit, berit dirok. Tuh kayak kepadean ya. Ayo balik lah, balik. Ya itu sih. Lewat tangkalnya, aruhan kayak tak ubur. Wih. Mana lo? Mantap babak tai, nak turun aja malengit. Mau kaget amat. Balik. Malengit ya, merentol kuringnya. Ih. Dit. Coba tolong neng dit. Neng ngising yo. Ih, kamu teh pengen modal? Ya nih, saya pengen modal. Abis minum kopi tiis. Abis sahur itu tuh kopi tiisnya. Sok mangga tuh WC umum. Oke, atur nonya. Kabelat Gusti kabelat. Aduh, aing. Pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Amin. Anu ngintip pokoknya. Sukan we unu ngintip. Lega karak mah aing. Ngising di tadi. Lega lah. Aing nek minta nuhun lah kan si Adit. Minta nuhun. Atur nuhunnya Dit. Nya heueuh, disiram teu WC na. Mantakan bau jengkol. Nek we heula lah nek nangkeun babaturan tuh di ditu nangguan. Mana ya tanggal coklat tak ya baturan. Sorangan bae deh maling. Duh, maling teriak, maling tempel. Jadi tanggal coklat ketinggalan. Ya lupa
sih. Bakit itu? Bakit jus monyet lah. Masa saham lo. Jus monyet. Suku aing. Mana kita jalan mana yuk? Dari sekolah. Di sini mana? Wah, ya. Wih, saya itu nunggu gue rasakan. Aing gerteger-teger ngeliat TV. Wih, aing nundak mencuri coklat aing. Ija itu tuh nu maling na tuh. Ah, udah lah, koin lah. Cicing aing kergarap. Cicing aing kergarap. Aing naon kitu. Terus lah. Sa. Iya, ge saha? Sas lah kebuka aing. Tak saha. Cak aing. Biasanya gitu. Iya mau gitu.